buat deposit setelah account kita verify ataupun tak verify pun terus kita boleh buat deposit. Okey, kita klik dekat deposit. Okey, mana-mana yang sudah cipta account tu, create account, klik je deposit. Okey, contoh. Baik, kita nak guna deposit guna My Banking boleh, FBank boleh, CIMB boleh, dan banyak lagi lah online banking. Okey, ataupun kita menggunakan Touch and Go pun boleh. Okey, kita menggunakan pakai USDT TRC20 pun boleh. Okey, ataupun menggunakan USDT BEP20. Okey, contoh kita ambil BEP20. Okey, PC amount katalah 25 USD. Okey, so select bonus, no bonus. Okey, terus kita klik summary. Okay, please mind gas fee which you will charge. Okay, so kita akan klik complete. Okay, so wallet address terpapar macam biasalah, copy dan kita paste dekat withdrawal kita punya exchanger. Okay, itu saja. Setelah masuk kita sambung next video. Okay sahabat, anda kata dah masuk kita punya deposit tadi, alright. So akan terpapar lah contoh kat sini di berapa $20 ke $1 $1000 terpalah. Okay, jadi deposit kita tu apa yang perlu kita buat dulu. Baik, so scroll bawah sekali, kita klik from, okay, from daripada mana, daripada account mana-mana tadi, okay, kemudian to kita masukkan ke wallet dulu, okay, biar ada dekat wallet berapa amount kita tadi, okay, klik transfer. Bila dah ada dekat wallet, okay, so akan terpapar lah di atas ni, ada dekat wallet, okay, apa yang perlu kita buat, kita pergi kepada copy trading, okay, copy trading, klik dekat available strategy, tunggu sekejap, dia loading. Okey, jadi apabila habis loading, keluarlah kita punya master trader kita. Baik, cuma yang saya suggest dulu, kita follow master trader Pentagon FX. Alright, so scroll, klik hujung dia sekali. Okey, dekat hujung, okey, klik detail. Okey, dekat detail ni kita boleh tengok dia punya performance. Okey, minimal investment nak follow 25 USD. Okey, drawdown dia sepanjang dia trade dalam masa 50 hari ni 27.7%. Itu adalah floating. Rekod paling tinggi lah tu floating. Okay, so sekarang ni investor fund $34,000 follow, total 180 investor. Baik, jadi okay, right. So kalau kata nak pilih dia, kita klik connect strategy, normal receive. Okay, klik dekat partner code ni. Okay, yang ni masukkan code lah. Okay, kalau minta lah code daripada referral masing-masing. Okay, yang ni kena masukkan code. Okay, kemudian kita klik connect. Dah klik connect. Okay, account automatic 100% copy master trader. So kita tak perlu buat apa-apa, relax saja, tengok saja performance setiap hari. Okey, nak withdraw profit boleh withdraw, nak withdraw sekali dengan modal-modal pun terus withdraw. Okey, itu saja.